inhliziyo qandibo lukhethiwe ndim uthi wenzakaleni nomuthando lwami lolo lungigcina ngibela kuwe kuwe uthi wenzakaleni nomuthando lwami lolo lungigcina ngibela kuwe kuwe woza 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 nalitem temba tem nami ngizothemba woza 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 nalitem temba tem nami ngizothemba woza 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 nalitem temba tem nami ngizothemba woza 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 nalitem Hotel intendan uphephile kimi iyavuya inhliziyo qandibo lukhethiwe ndim uthi wenzakaleni nomuthando lwami lolo lungigcina ngibela kuwe kuwe uthi wenzakaleni nomuthando lwami lolo lungigcina ngibela kuwe Khona engifundile ebantwini abantu ngabathemba bese baphinde bakufisele kabi analithemba uyanginika abota kimi alisasebenzi iphoxa abantu abaningi inhliziyo iphilo kwebhandidi umoya ukhathela ngisaringi njengoba umnika ithemba lakho ithemba lokuthi ngibona ukukhanya kuwe njengoba umnika ithemba lakho ithemba lokuthi ngibona ukukhanya kuwe njengoba umnika ithemba lakho ithemba lokuthi ngibona ukukhanya kuwe njengoba umnika ithemba lakho ithemba lokuthi ngibona ukukhanya kuwe ngifundile ebantwini abantu ngabathemba bese baphinde bakufisele kabi analithemba uyanginika akodwa kimi alisasebenzi iphoxa abantu abaningi inhliziyo iphilo kwebhandidi umoya ukhathela ngisaringi njengoba umnika ithemba